Bizarrement, FIFA a menti et n'avait présenté aucune victime ni témoin lors du jugement qui a lieu mi-novembre via vidéo en novembre. Mieux, expert juridique de la commission ad hoc choisie par la FIFA pour conduire l'enquête a déclaré publiquement n'avoir jamais trouvé les faits que la FIFA dit avoir entendus à travers des soirs. Disant témoin. Certes, des employés de la FHF ont effectivement écrit directement à la FIFA pour raconter des histoires mais ont évi toute déposition auprès de la commission de la FIFA chargée d'enquêter pour compte de la FIFA et ont tout fait pour éviter d'aller déposer lors de l'appel en Suisse malgré que la FIFA et Keta allaient prendre en charge tous les frais liés à le voyage prémeux Jasmin Fenelus. Guerrier ont tout fait pour esquiver le voyage à FIFA, donc menti en disant que ces témoins n'ont pas été entendus. En réalité, ils avaient peur d'aller en Suisse parce que ceux qui auront menti seront déférés devant la justice fédérale suisse pour être jugés. C'est pour cette raison que les compteurs ont démarqué pour ne pas aller devant le tas en mars 2022 de peur d'être arrêtés. Bizarrely, FIFA lied and had presented no victim or witness during the judgment, which takes place in mid-November via video in November. Best legal expert of the ad hoc commission chosen by FIFA to conduct the investigation has publicly declared that he never found the facts that FIFA says he heard through evening witnesses. Admittedly, employees of the FHF have indeed written directly to FIFA to tell stories but have avoided any deposition with the FIFA commission responsible for investigating on behalf of FIFA and have done everything to avoid going to give evidence during the call to Switzerland, despite the fact that FIFA and K-Tush were going to cover all the costs related to their trip. Premius Jasmine Fenelus Warrior have Ruth made to dodge trip of FIFA therefore lied by saying that these witnesses were not heard. In reality, they were afraid to go to Switzerland because those who lied will be brought before the Swiss federal justice system to be judged. It is for this reason that the counters marked not to go before the CAS in March 2022 for fear of being arrested. Curiosamente, la FIFA mintió y no presentó víctima ni testigo durante el juicio que se lleva a cabo a mediados de noviembre a través de video en noviembre. El mejor experto legal de la comisión ad hoc elegida por la FIFA para llevar a cabo la investigación ha declarado públicamente que nunca encontró los hechos que la FIFA dice haber escuchado a través de testigos vespertinos. Es cierto que los empleados de la FHF han escrito directamente a la FIFA para contar historias, pero han evitado cualquier testimonio con la comisión de la FIFA responsable de investigar en nombre de la FIFA y han hecho todo lo posible para evitar ir a declarar durante la llamada a Suiza a pesar de que FIFA y KTAS iban a cubrir todos los gastos relacionados con su viaje. Jasmine Premeus Fenelus Warrior tiene un techo hecho para esquivar un viaje, por lo tanto, la FIFA mintió al decir que estos testigos no fueron escuchados. En realidad tenían miedo de ir a Suiza porque los que mintieron serán llevados ante el sistema de justicia federal suizo para ser juzgados. Es por ello que marcaron los contadores para no presentarse ante el CAS en marzo de 2022 por miedo a ser detenido.